Federalna uprava za inspekcije, odnosno inspektorat rada, i u svom sastavu ima 4 federalna inspektora rada za oblast radnih odnosa. Bukvalno 4. Tržišna inspekcija isto tako ima otprilike 10-ak inspektora. Evo sad su, primili smo još 2. Znači nedovoljan broj tržišnih inspektora da bi se obezbijedila kontrola na području federacije. Kad inspektorat, odnosno kad Federalna uprava za inspekcijske poslove dobije zadatak da izvrši nadzore na području federacije, kažu nek to bude redovna aktivnost. Bilo kakva aktivnost da je u pitanju, mi tom zadatku ne možemo odgovoriti. Neminovno je znači da angažujemo inspektore iz kantona. Što se tiče rada na crno, inspektori rada su izvršili kontrolu preko 33.000 lica angažovanih na radu. Bez obzira na sva naša upozorenja da idemo u kontrolu, da će biti nadzori, vidimo mi da imamo u kontrolama imamo pojačani priliv prijava u ovom periodu kad smo mi to najavili. Jer kad kontrolišemo radnopravni status i tu personalnu dokumentaciju, uočavamo mi kad je otprilike izvršena prijava i tako dalje. I to je nesporno. Međutim, bez obzira na sve to, mi smo, pored svih upozorenja, inspektori su u kontrolama utvrdili preko 2300 lica koja nemaju riješen radnopravni status. Pazite, to nije nimalo ovako na prvi pogled izgleda mal broj, međutim nije. Imajući u vidu upravo ovo, da smo mi rekli da ćemo to kontrolisati i obzirom na to da su poslodavci se pobrinuli da tu stvar riješe. Međutim, i pored toga uočeno je angažovanje toliko lica koje nemaju riješen radnopravni status u skladu sa zakonom.